Yebo kunjani? Siyaphila bantu ngubani okhuluma la? Ngumaphosa. Kuse-South Africa. Ngingafoni izolo lapha ngithi ngicela ukukhuluma nomkhulu e-ofisini. Kade ngithi bakithi bakithi lathi amaZimbabwe ngisifuni khona ngapha. Kade ngithi manje umqondo wena udingani-ke lapha kithi. NgiseZimbabwe. Kade ngithi uyangithathe phela umqondo wenu angilathi alisifuni kasidlelani. Thathani into yenu umqondo liphuma la libuyele la khona. Hayi ngingakungahlelona kakuhlelona mntanami angithi la khuluma lina lathi lina alifanani labantu bakithi ngapha so masingahlelani-ke umqondo lo siyezwa xa uvelele khona le-South Africa ulethe embani lapha. Ngubani? Manje sixoxa mntanami umqondo wenu thathani phela kambe safele singakwaziyo thina. Thatha umqondo uyekele ukulandisa. Una ngathi ngokudlala mina.